Ni mwaki uria ututhukire mathaa-ini ma thaa inyanya cia kiroko gia gukio umuthi thoko-ini nene ya Gikomba na gutiga andu 15 makuite na angi mirongo mugwanja makigurario uuru. Mwaki uyu uria kihumo kiaguo gitari kiramenyekana kurerikana ututhukire mwena uria wendagirio mbao na thutha ucio watherema nyumba-ini imwe iria yuma hakuhi. Moto ilianza saa 8 za usiku na ikakuwa ni moto kubwa sana. Hiyo moto tukajaribu kuizima tukashindwa. Hindi ya mutino uyu andu 9 nimakuire nyumba-ini ino, atano makuira thibitari-ini nene ya Kenyatta makirigito, aria ni ciana 4 cia tuiritu na mutumia umwe, nake mundu umwe akuira thibitari-ini ya Mama Lucy guku thibitari wa Kenyatta ukiamukira andu makiria aria mekwirigitwo kumana na kugucia ndogo. Kuringana na murugamiriri munene wa ihinda thibitari-ini wa Kenyatta Thomas Mutie, mambiriirie kwamukira andu aria mekugurarite thaa 9 cia rucini rwa gukia umuthi kuria gukinyeria thaa 1 cia rucini mekwamukirite andu 70. Gukinyaniria na riu andu 24 ni marigititwo na makarekererio, nao 41 mario thibitari-ini makirigitwo. No na kuhana uguo andu 5 mari hatikaini thutha wa kugia na gicunje kia 30% kia mahea. They are getting the best care we can give. We want to assure the public that we are taking the best care of the patients as we can give at KNH. Namba nene ya andu nimegwikinyitie thibitari-ini wa Kenyatta guka kurora andu ao aria marahutirio mutino-ini ucio. Pesta yangu na bwanake na mtoto. Mtoto nimesikia amekufa kwa line kama hajatibiwa. Nasijika ndono watoto wangu. Betty Kaveke ndanahitha maithori make agitaririo ria reyoneire thutha wa gukinya nyumba. Hao wengine walibebwa na walikuwa na wamekaa. Yaani hata ungeelewa mtoto. Nasijika ndono watoto wangu. Nao ojoria thoko-ini ino no hathara maratara. Itete ya bao ila kiroko. Nugia sesi ni kidu kama 1.6. Atongoria matiganite niyo Johnson Sakaja na mubunge wa gicigo giki Charles Jagwa nimekinyirie thoko-ini ino guku makiuria methe kihonia gia gutura niguo gwithema na miaki teno. But with the same zeal that we've seen the DCI dealing with suspects of corruption and all that, we are urging him, just the same zeal, to tell us what the root cause of this has been. Because no ni gwenda kuga ni kuratuka kwina andu mena marauga ni gucinirwo niguo maigatwo ha no ni ta mubunge wao ni nguga ndigwitikira andu maigatwo na ndigwiciria kuri mundu ungioka gucinira andu athukie mari ya mbeca nyingi ni getha ingate ona kabokia twire andu acio mehere hau gukira kwananga indo cia muingi. No maya makihanikaga uhoro tari muikire mukondi orauga ati kuri na mundu uria rathanire mirango ya nyumba ino ihingo na gutiga aria marari nyumba-ini ino matari na gwa kurira. Riri tirita ria mbere thoko ya Gikomba gukorwo ikihiana na gucungiriria hathara nene ta mwaki uria ukorirwo ugituthuka utuku wa gukia umuthi na gucungiriria nginya iku. Kiuria kinene kiri ni nginya ri thoko ino igutura ihiaga na miaki itarakorwo ikimenyeka ihumo ciayo. Handu-ini ha Kameme TV kuma thibitari-ini nene ya Kenyatta ni njitagwo Wangui wa Muiruri.